prvi SVS kod nas u Go-Kart centru West, 2 sata trajanja. SVS Endurance je jedna od prestižnih utrka SVS svjetskog natjecanja. Radi se o 2 sata neprekidne utrke koja uključuje nekoliko vozača u timu. Svaki tim bira sam i minimalno 2, odnosno maksimalno 5 vozača koji moraju po pravilima same utrke napraviti 8 izmjena. Izmjene se rade minimalno 5 krugova, odnosno maksimalnih 20 krugova u toku cijele utrke od 2 sata. Ukupno imamo preko 30 vozača unutar tih 9 ekipa, sami su birali broj vozača, ali je fantastična brojka. Iako je amatersko natjecanje, nevjerojatno je zapravo koliko ozbiljnosti ima cijela ova utrka, do te mjere da neki vozači i njihovi timski kolege imaju čak slušalice naglavne, imaju bubice u ušima i javljaju im u kojem trenu će ići izmjene. Komunikacija znači sve, jer video sam možete zvati vozača u boks u zadnjem zavoju ili usred staze. Dosta lakša je komunikacija kada možete live komunicirati. A nema bez komunikacije ništa. Nema, jednostavno treba znati ko je ispred, ko je iza, koja vremena se voze. Drugačije je to mentalno u glavi kad znaš kako voziš. Jer ako vozim, krugove 1.6, znam da sam u lošem kartu, moram u boks. Ako vozim 1.3, 1.4, vozim do kraja. Maksimalan stint i to je to. Pokušali smo skužiti koji su dobri kartovi, kad će oni biti u boksu, da mi tad idemo u boks da dobijemo te kartove. I svela nam se taktika u principu samo na to. Čak i kad smo u dobrom kartu, opet smo gađali da idući bude dobar. Cijelu utrku jednu te istu stvar. Mi nismo imali komunikacije, bilo je par krugova da se nismo dobro razumjeli, pa neko išao malo više, malo manje, pa smo onda to dogovorili u boksima na brzo. Fascinantno, naporno, napeto, a najbolje jako zabavno. Znači ovo mi je bilo prvi put da sam bio ovako u nečem što trebaš žuriti, što trebaš brojiti, što se trebaš povezati s ljudima, super, evo, svaka čast organizatoru. A evo, kaj da kažem, drugo mjesto, da sam zadovoljan nisam, dosta velik zaostatak smo imali, ali evo, malo smo imali loših izmjena, malo smo pogodili loših kartova i tako, jednostavno, bit će bolje. Ovi prvi, da, oni su daleko najbolji vozači, borimo se svaki put, ali evo, nikako. Imamo mi često bliskih, ali ovaj put su bili puno bolji. Mislim da smo odradili odličnu utrku i taktički, ovako vozački, tako da baš smo jako zadovoljni, nismo imali baš neka velika očekivanja, nismo znali kaj nas čeka s obzirom da je prvi endurance i kartovi znaju biti dosta onako različiti, ali mislim da smo taktički odradili savršenu utrku. Da, bila je stvarno dobra utrka, pogotovo za prvi put. Organizacija je bila prilično dobra, tako da isplati se doći probati. Prvu vožnju, prvi stint, nisam radila trening prije, pa mi je to bio kao trening, imala sam onako sekundu lošija vremena, ali već drugi stint mi je bilo bolje, malo sam se uhodala, tako da puno lakše. Vremena su išla dole, tako da mi je bilo lakše. Pa mislim da je konkurencija bila dosta jaka, mislim dosta ljudi i znamo, tako da znamo da voze jako dobro, tako da nam ova pobjeda znači još i više. Ja pozivam ovim putem sve zainteresirane koji vole oktan, koji vole brzinu i spretnost, neka dođu, neka se prijave, neka isprobaju i vjerujem da neće požaliti, a onda kad jednom krene u žile nema nazad.